Iphela veke lengaphasi kweligede eSouth Africa sicale imidlalo yama-semifinals ye-MTN 8, imidlalo mbili isikhukhuni sibambana neStellenbosch, umdlalo oqalwe ngamehlo abovu kodwa uzabe use-Orlando lapha isicema se-Orlando Pirates sicalana nesicema seMamelodi Sundowns. Kulowo mdlalo loyo kubudisi kodwa into engingakutshela yona ukuthi isicema se-Sundowns sizokuya emidlalweni lo sinokuzithemba okungconywana kuneko-Orlando Pirates. Orlando Pirates ilobile imidlalo yayo yokuvula emibili yeligi okuyinto ekade yagcina ukwenzeka. Orlando Pirates i-Sundowns idlale ngokulingana, omunye yawuthumba kodwa-ke imiphumela ayisiyo ebamraro. Umraro uba kuthi umbanduli uyokubona enzeni ngoba kunenkulumo zokuthi ufaka abadlali abatsha ngobuningi, thana uyabakhupha abuyisele labo bavele badlala bomabasa bomakhopa nabanye. Manje-ke wenzani umbanduli? Uchugulula laba ayebeka abafaka uyokufaka laba abafunwa abalandeli nakabafakako are they match ready ngemva kokungadlali imidlalo emibili lesiyibonileko yeligi, nabafikako bazokufika bakwazi ukumatcha iSundowns iSundowns nayo ngakelayo ihlangothi ayidlali kuhle, idlale ngokulingana, ithumbile, abalandeli bathi ayiconvince akusiyo iSundowns abayaziko kodwa noma kunjalo na ucala i-level of confidence ngicabanga ukuthi ngakuSundowns i-confidence iphezudlwana kunangapha ngaku-Orlando Pirates. So sengikutshilo konke lokho angazi ukuthi umdlalo uyokukhamba njani. Wena ngowakho umbono ubona ngathi ngisiphi isicema esiyokudlula kilezi mbili? Ubito ngendaba nelwazi lezemidlalo ngomvulo bekubengele 5 ulela